Nemoj tamo snimati, tamo ima 7 mrtvih. Onaj tamo još leže. Nemoj snimati. Nemoj snimati. To slušta, ubijene. Sam meštanin ovdje, znaš ovdje ja ne odem. A još moje selo nisu, ja sam Slovaki. Kako je tamo? Ne znam, šta smo oni poslali tamo, da ju pobegnu. Molimo i da se predaju, oni ne. I oni su došli pijani, alkoholizirani, bahati. Zlato su se fali koliko imaju, koliko su vina, rakije donijeli, koliko su pokrali i koliko su poubijali. Ja sam to sve morala slušati jer je kod mene u kuću dovedena, u mome domu je bila 32 četnika. To što sam znao s koje strane će ući. Oni su selo zaobišli i došli su sa strane Opatovca. Morali smo imati bijele trake oko ruku, obilježeni smo bili. Počeli su sa nožem i po vratu, počeli su me pipati, prijetili su mi da će me oni svi silovati tamo. Bio sam posjednut na stolicu, svezan lisicama za leđa i tako su me batinali otprilike možda 10 do 15 minuta. Tu je glava prosječena od udaraca, lice, ovo sve je bilo izmasakrirano, a leđa i bubre da ne govorim. Ova ruka od lisica otekla. Ovdje, evo, ožiljak još uvijek. Ja kažem moj suprugu, joj, ja tebi moram reći, ja ne mogu više s ovim živjeti. Ipak, što si se bojao, ipak je to bilo, bi nas silovali. Kad se vrata zatvorila, vidio sam pred sobom aktiviranu ručnu granatu. Znači, pitanje je samo sekunde da eksplodira. Ta Ružica kaže, pa oni su sinovi su ti ubijeni, Željko i Darko su ubiti. Ja sam nešto radila oko cvijeća. Ne znam šta sam imala sam veliki nož, ja sam mislila da ja sebe, što kažu, probodem, da i mene nema. Ljudi leže oko tebe mrtvi, a nisi u stanju zaplakat. I ne plačeš. Tijedan dan nisam u usta stavio ništa osim vode. I onda smo naredili da se krećemo prema zadrugi, prema pogonu u Borovskom u Lovasu i da pritom se držimo za ruke i da kosimo nogama kroz tu djetelinu. Naravno da je nam onda postalo jasno